Incamake irambuye kuri Pablo Escobar ndetse n'amwe mu mabanga amwe n'amwe atarigeze amenyekana. Uyu ni umwe mu batware b'ibiyobyabwenge bazwi cyane mu mateka. Pablo Escobar, izina rye ryuzuye yiswe n'ababyeyi yari Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yavutse ku itariki ya mbere Ukuboza 1949 muri Rio Negro mu gihugu cya Colombia. Yapfuye ku itariki 2 Ukuboza 1993 Madelana muri Colombia. Azwi nk'umwami wa kokayine. Uruhare ibi bintu yabigizemo, yari umuyobozi wa cartel mu ntara ya Madelana, uruganda mpanabyaha rwo gucuruza kokayine mpuzamahanga. Pablo Escobar yatangiranye n'ibyaha bito birimo nko kwiba imodoka za magendo, ndetse no mu myaka ya za 70 yimukiye mu bucuruzi bwa kokayine. Yashinze Madelana cartel mu myaka y'1980, yinjiza amagendo ku kigereranyo cya 70 kugera kuri 80% ya kokayine yinjiraga mu gihugu cya Amerika. Amaze gukomera, yinjizaga miliyoni 420 z'amadolari buri cyumweru. Forbes yamurondoye nk'umwe mu bantu bakize ku isi mu mpera z'1990. Yubatse inyamaswa yihariye, ubworozi, indege hamwe n'ubutaka bunini bwitwa Hacienda Nápoles. Yari afite indege, ubwato hamwe n'amakamyo yo gutwara ibiyobyabwenge. Yari afite amafaranga menshi ku buryo yakoresheje $2,500 by'idolari buri kwezi mu mashanyarazi kugira ngo yapfunyike. Bivugwa ko yatwitse miliyoni 2 z'amadolari kugira ngo umukobwa washyuhe mu gihe bari bihishe. Yakoresheje ingamba plata au plomo, ari byo bisobanura ifeza cyangwa isonga, mu gutanga ruswa cyangwa guhura n'urugomo rutegetse iyicwa ry'abacamanza, abanyapolitike ndetse n'abakandida mu mwanya wa perezida. Ushinzwe ibisasu n'ubwicanyi bwahitanye ibihumbi harimo n'abasivili. Indege ya Aviance, indege 203 mu 1989 ihitana abantu 110. Hagize uruhare mu ngoro y'ubutegetsi mu 1985, abantu 100 kuzamura bahapfiriye. Yatowe nk'undi muyoboke wa Kongole cyangwa se Kongle ya Colombia mu 1982. Yagerageje kweza isura ye rusange binyuze mu mbogamizi zimwe na zimwe yagiye ahura nazo. Yatowe nk'undi muyoboke wa Kongle ya Colombia mu 1982. Yagerageje kweza isura ye rusange binyuze mu bikorwa by'ubugiraneza yakoraga. Yubatse amazu, ibibuga by'umupira w'amaguru n'ishuri ry'abakene. Bamwe mu banyakolombia bamubonaga nk'umuntu wa Robin Hood. Yitanze mu 1991, afungirwa muri gereza nziza cyane yishushanyijeho yitwa ya Cathedral. Yahunze mu 1992 igihe abayobozi bagerageje kumwimura. Nyuma yo guhiga, yarashwe n'abanyapolitike b'Abakolombia i Medellín mu 1993. Bukeye bwaho yujuje imyaka 44. Ibitabo byahumetswe, documentaire hamwe na service cyane cyane Narcos ya Netflix yerekanwa n'umuyobozi w'umugizi wa nabi n'umuntu mubi cyane. Nyuma y'urupfu rwe, cartel ya Madelana yaraguye. Colombia yabonye ihohoterwa rigabanuka, ariko andi makarito yazamutse ku butegetsi cyane nka carte ya Cal. Umuryango wubaho mu ndangamuntu zahinduwe, bamwe bavugiye ku mugaragaro ndetse abandi bavugira muri documentaire. Amateka yakomeje kuba umuburo ubyerekeye imbaraga ndetse na ruswa n'urugomo byabayeho cyane cyane muri Amerika ndetse no muri leta ya Colombia. Ubuzima imbere muri gereza yigenga ya Pablo Escobar. La Catedral. La Catedral yari iki? Yubatswe na Escobar ubwe nyuma yo kugirana amasezerano na guverinoma ya Colombia mu 1991. Amasezerano yaraya Escobar yari gutanga agahagarika ubwicanyi kandi agakatira imyaka 5, ariko muri gereza yishushanyijeho ku musozi uri hafi wa Madalena. Byari bikwiye kuba ikigo gifite umutekano, ariko cyari ahantu hihishe cyane. Imbere muri La Catedral, aho kuba gereza isanzwe, yari ifite inzu y'ijoro, akabari, jacuzzi, isumo, ikibuga cy'umupira w'amaguru, igipupe kinini cy'umukobwa we, billard hamwe n'ameza ya poker, ibikoresho byiza na TV, ibyumba by'ibanga
Natano, Escobar yakomeje kuyobora amakarito ye no gutegeka ubwicanyi. Abashinzwe umutekano bari abizerwa kuri Escobar, ntabwo ari guverinoma gusa. Yahisemo imfungwa zo kubana nawe, cyane cyane abanyamuryango bamwe bagendanaga muri karitsiye. Yakiriye ibirori hamwe n'indaya, inshuti ndetse na bamwe mu bayobozi bari inshuti ze cyane za hafi. Mu 1992 Escobar yakorewe iyicarubozo kandi yica abanyamuryango babiri b'abakarteri bari bari kumwe nawe muri La Catedrale. Ibi byateye ipfunwe guverinoma ya Colombia ku rwego mpuzamahanga. Abayobozi bahisemo kwimurira muri gereza ikwiye. Escobar yaratorotse mbere yuko babishobora, akoresheje inzira imwe yo guhunga, ari yo tano yari icukuye mu buryo bwiza cyane kandi irimo ibikoresho nkenerwa byose, kuko iyo tano yaragendaga igahinga ikuye neza mu rugo. Toroko ko kwatumye abantu bahiga mu gihugu hose, gusa birangira apfuye mu mwaka wa 1992. Ingaruka za Pablo Escobar kuri Colombia. Ashinjwa impfu z'abantu barenga 4,000 barimo abanyapolitike, abacamanza, abanyamakuru, abapolisi, abasivile ndetse b'inzirakarengane cyane. Rutegetse ubwicanyi bukomeye cyane, harimo Luis Carlos Gale, umukandida wa perezida, indege ya Avianca 203, ibisasu ndetse n'impfu 110, ingoro y'ubutabera igoswe ndetse n'abantu bari bayigose barenga 100. Ubutunzi bwe bwamwemereraga guha ruswa umuntu wese, abapolisi, abacamanza ndetse n'abanyapolitiki. Yahinduye imijyi yose abayoboke b'indahemuka, cyane cyane abakene, binyuze mu mazu y'ubusa yabubakiraga, gahunda y'ibiryo yabahaga ndetse buri munsi, ndetse n'umupira w'amaguru mu kubakira ibibuga. Ibi byatumye leta imufata kuko benshi bamubonaga nk'intwari. Medellín Cartel ya Escobar yinjije miliyari y'amadolari yo gucuruza kokayine gusa. Ibi byashyizeho ubukungu bw'igicucu, ubucuruzi bw'ibinyoma bwo kunyereza amafaranga, umutungo utimukanwa uterwa inkunga n'amafaranga y'ibiyobyabwenge. Byatumye kandi ifaranga, ubusumbane no gushingira ku bucuruzi butemewe bifata indi ntera muri iyi leta ya Colombia. Guverinoma ya Colombia ku nkunga ya Amerika yasizeho ingabo zidasanzwe zo kurwanya uyu mugabo Pablo Escobar. Ibi byatumye habaho kongera umutekano ndetse mu ruhare rwa Amerika cyane cyane, urugero nka DEA, CIA ndetse n'ibindi. Gushinga amatsinda y'urupfu n'itsinda ry'imitwe yitwara nk'iya gisirikare. Kugwa kwe byahinduye politike y'umutekano y'imbere muri Colombia. Bamwe bamushimira kuba yarafashije abakene no kurwanya Amerika, abandi baramwanga kubera iterabwoba no kumena amaraso yateje. Nyuma y'urupfu rwe, Medellín yagiye ihinduka buhoro buhoro, ariko inkovu zo ziracyahari. Imva ye ndetse n'inzu zahoze ari ubukerarugendo, ariko n'ubu ngubu ntabwo bivugwaho rumwe. Dore ibintu byimbitse byerekana uburyo Medellín Cartel ya Pablo Escobar yakoraga ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu gihe cyo hejuru yacyo, guhera mu myaka ya za 80 kugeza mu ntangiriro za 90. Cartel ya Medellín iyobowe na Pablo Escobar yabaye abakarteri banini cyane kandi bakomeye mu mateka muri kiriya gihe. Ku isonga ryayo, kugenzura 80 kugera kuri 90% by'ubucuruzi bwa kokayine muri Amerika. Yinjije miliyari 20 kugera kuri 30 z'amadolari ku mwaka. Toni ya kokayine yinjije buri cyumweru muri Amerika ya ruguru, Uburayi. Amababi ya koka yaturutse ahanini muri Peru ndetse no muri Bolivia. Gutunganyirizwa muri kokayine na polo muri laboratoire zishe mu mashyamba ya Colombia, akenshi zinizwe n'intwaro. Ecarte ya Medellín yakomeje kugenzura ibicuruzwa mu buryo butaziguye, bitandukanye na karitsiye igezweho yoherezaga hanze. Escobar yakoresheje umuyoboro munini w'inzira, uburyo bwo gutwara abantu n'abayobozi bononekaye kugira ngo bakure kokayine muri Colombia. Uburyo bukuru bw'amagendo, indege nto zajyanye ibiyobyabwenge mu mihanda ya kure muri Amerika cyangwa Caraïbe, submarine, inzu yo mu rugo yimuye kokayine munsi y'amazi muri Amerika yo hagati cyangwa Mexico, ubwato, imizigo ihishe mu byoherejwe byemewe cyangwa mu bice bitari byo, amakamyo,
yimuye kokayine mu mihanda minini yo muri Amerika y'Epfo. Inzira nyamukuru: Colombia, Mexico ndetse na Amerika. Colombia, ibirwa bya Caraïbe, Bahamas, Jamaica ndetse n'ibindi byaganaga muri Florida. Colombia ikomeza muri Espagne cyangwa Ubuholandi ndetse n'Uburayi. Gukoresha ubucuruzi bw'impimbano: imirima, taxi, ibigo by'ubutasi. Yaguze imitungo itimukanwa, amahoteli, club za nijoro ndetse n'amakipe y'umupira w'amaguru. Yaheshaga amafaranga muri konti ya banke yo mu Busuwisi, Panama hamwe n'ahandi hantu h'inyanja. Ndetse wabitse amafaranga muri barale munsi y'ubutaka cyangwa ku rukuta rw'amazu. Escobar yigeze kuvuga ko yatakaje miliyari 2 z'amadolari ku mwaka imbeba zirya amafaranga yahishe. Kwaguka ku isi yose, Escobar yashyizeho ubumwe n'abakarteli bo muri Mexico, urugero Guadalajara Cartel kubera magendu yambuka umupaka wa Amerika, amatsinda yo mu muhanda yo muri Amerika yo gukwirakwiza mu mijyi minini, urugero muri Miami, Los Angeles ndetse no muri New York, za syndicate z'i Burayi kugurisha muri Espagne, Ubwongereza ndetse no mu Butaliyani. Umunyagitugu wo muri Panama, Manuel Noriega, kubera amabanki ndetse no kurinda. Escobar yakoresheje ruswa, ntabwo muri Colombia gusa ariho honyine yayikoresheje. Yishyuye abayobozi ba Mexico kugira ngo bareke ibiyobyabwenge byambuka umupaka, ndetse abacengezi ba gasutamo yo muri Amerika mu bice bimwe na bimwe. Escobar yohereje abamwunganira n'abambari kugira ngo bakore ubucuruzi bwemewe n'amategeko n'amasezerano atimukanwa muri Amerika n'Uburayi. Kokayine imaze kwinjira muri Amerika, urusobe rw'abakarteli b'abacuruzi ndetse n'udutsiko twakemuye gukwirakwiza ibiyobyabwenge ku muhanda. Imijyi y'ingenzi yo muri Amerika: muri Miami ryari ihuriro rikuru muri za 80, Los Angeles, New York, Houston ndetse na Chicago. By'umwihariko Miami yabonye ubwicanyi bwibasiwe na kokayine bituma yitwa umurwa mukuru wa kokayine, umurwa w'isi. Igikorwa kinini cya karitsiye cyatumye gushyiraho itsinda ry'ibikorwa bya DEA hamwe na Colombia wiretapping no kugenzura ku rwego mpuzamahanga amasezerano yo koherezwa hagati ya Colombia na Amerika. Escobar yarwanyije cyane gushyiraho imitwe yihariye ya gipolisi y'indobanure hamwe n'itsinda gishakisha kurangiza ibikorwa mpuzamahanga. Nyuma y'urupfu rwa Escobar mu 1993, Cartel ya Maderani yaraguye. Cartel mukeba yatwaye imyaka mike imbaraga nyuma yimukiye muri karitsiye yo muri Mexico. Icyitegererezo cya Escobar cy'imbaraga zashyizwe hamwe cyasimbujwe imiyoboro yacitsemo ibice, ariko amayeri ye menshi aracyafite ingaruka ku gucuruza ibiyobyabwenge ku isi ndetse muri iki gihe. Twari Raymond, The BTV Show.